Danke bafethu, welcome back to Nkuli Soccer. Bafethu, this is not even a report. Akumelanga ngabe ngiyareporta or ngikhuluma ngalento le, but ke ngifuna ukukhuluma kancane bafethu nguNkosi Ngiphile Ngcobo, iplayer leKaizer Chiefs. La ku off season uyazi enjoy lapha na kubo kusho ukuthi ke kunomsebenzi kudliwa inyama ngempela yabo. Uyambona na ugqoko siyasebenza negamboots lapha na umfana uyambona ukuthi uyasebenza naye. Ekhaya kusekhaya uyakhohlwa ama-lights ose-Johannesburg nanokuthi bayaflya baye ko-Turkey bodlala ku-pre-season kuphi manje kuthiwa bayalena ko-Netherlands. It's very important ukuthi ukhumbule imvelaphi yakho nanokuthi ubani yabo. Ungathi masukuthole konke lokuba uphupha ngakho and then ukhohlwe ukuthi ubani yabo. Khumbule njalo ukuthi uyisibuko sabo bonke abantu abake baphila before wena nanokuthi ke bakhona abantu abakumbethe abahamba nawe abakunike konke lokho naka abakukhanyiselayo whether ubeliever edlozini noma kuNkulunkulu into eyodwa bafethu for mina. Yeah man, ngisiyajabula ukubona ama youngsters like si youngsters sekhulile, waye youngster kudala eminyakeni endlule and i-foundation yakhe as a soccer player umfana ombonayo ukuthi uzithobile, ushadile, ulandela i-culture yakhe nale way izinto abazenza izinto abazenza ngakhona kubo egcekeni. Uyakhohlwa ukuthi uyi-superstar, uyi-star udlalela i-Kaizer Chiefs yabo. Ngeke singeneke kuye nendaba yebhola because siyazi ukuthi isizini yakhe ibe nama-ups and downs yabo. Bamcriticize kakhulu egroundini bafethu but ke asikho lapho ke namhlanje ngoba i-off season asimiya kumfana edla inyama lapha nakubo. Danko bafethu.